Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Paradizo TV, tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka. Mu gihe rero dukomeje kuvuga ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Congo, aho FARDC ikomeje guhangana na M23, aho ibintu bikomeje kuguma bigenda nabi. Ejo ku munsi washize hari ku itariki ya 30 Kamena 2022, Tshisekedi yatangaje ibintu biteye ubwoba, aho yatangaje ko azakora ibishoboka u Rwanda rukava ku butaka bwabo. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko azakora ibishoboka byose u Rwanda ashinja ubushotoranyi rukava ku butaka bwabo. N'ubutumwa bukubiye mu ijambo yagejeje ku banyekongo kuri uyu wa 30 Kamena 2022, ubwo bizizaga umunsi mukuru w'ubwigenge ku nshuro ya 62. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko mu gihe bishimira ubwigenge u Rwanda rwagabye ibitero mu gihugu cyabo rwihishe mu mutwe wa M23 yita uw'iterabwoba. Ati nkuko tubizi, igihugu cyacu cyatewe n'u Rwanda rwihishe mu mutwe w'iterabwoba wa M23, rwica amasezerano mpuzamahanga yose. Tshisekedi yamenyesheje abanyekongo ko agomba gushyira mu bikorwa indahiro ye ikubiye mu itegeko nshinga ubwo yahabwaga inshingano yo kuyobora igihugu, irimo kurinda ubwigenge, ubusugire bw'igihugu n'ubumwe bw'abagituye. Ashingiye kuri iyi ndahiro yavuze ko azakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo abo yita abashotoranyi bave ku butaka bwabo. Yagize ati ndizeza abanyekongo bose ko nta mbaraga nzasiga inyuma mu kugarura amahoro n'umutekano, kandi ko ubushotoranyi bazakurwa ku butaka bwacu. Mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba baherutse kwemeza ko bazohereza umutwe w'ingabo. Tshisekedi yavuze ko we ubwe aherutse gusaba ko ingabo z'u Rwanda zitajya muri uyu mutwe kubera ko ngo zisanzwe zifasha M23. Ibirego byo gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no gufasha M23 u Rwanda rubihakana runabyamagana, rusobanura ko bireba abanyekongo ubwabo ngo nta nyungu rwabona mu kubyinjiramo. Ni mu gihe kandi Ambasaderi Bintu Keita we yagaragaje ubwoba budasanzwe. Intumwa ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yavugiye mu nama y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, yagarukaga ku bibazo by'umutekano byo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Yari yatumuyemo abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, u Rwanda, u Burundi, intumwa y'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo MONUSCO Bintu Keita na Julien Rusenge uyobora umuryango witwa Female Solidarity for Integrated Peace and Development. Keita yavuze ko umutwe wa M23 wakomeje ibitero byinshi mu bice bya Rucu, bimaze kugwamo nibura abasivili 23 barimo abana 6 ndetse n'abaturage barenga 170 bamaze kuvanwa mu byabo. Cyakora ngo ubutabazi bwa MONUSCO bwatumye kugeza ubu uyu mutwe utaribasira umujyi wa Goma no mu bice byegereye aho ngaho. Yakomeje ati nyuma y'ibitero bihurije hamwe ku byerekezo bitandukanye, M23 yafashe umujyi wa Bunagana, ahantu h'ingenzi cyane ku mupaka wa Uganda yafashe mu minsi yashize. Mu mirwano iheruka M23 yitwaye nk'igisirikare kidasanzwe kurusha kuba umutwe witwaje intwaro. M23 ifite ubushobozi bw'intwaro n'ibikoresho bikomeye, by'umwihariko mu bushobozi bwo kurasa mu ntera ndende, imbunda za mortier na mitrailleuses n'ubushobozi bwo kurasa indege. Ni ibintu ngo biteye inkeke ku bikorwa bya MONUSCO, aho abasirikare 9 bayo baguye mu ndege yahanuriwe mu bice bigenzurwa na M23 mu kwezi kwa Werurwe. Keita yasabye ko umuryango w'abibumbye wongera imbaraga mu gutuma uyu mutwe wa M23 ushyira intwaro hasi. Yakomeje agira ati M23 nikomeza ibitero byayo biteguwe neza kuri FARDC na MONUSCO mu bushobozi buhari, ubu butumwa bushobora kwisanga buhanganye n'ikibazo kirenze ubushobozi bufite uyu munsi. Intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu muryango w'abibumbye George Nzongora Taraja yavuze ko umutwe wa
M23 umaze kugira ingufu nyinshi ariko atumva impamvu ibihugu bitamagana u Rwanda kandi ari rwo ruwufasha. Nyamara uwo mutwe wari waratsinzwe na FRDC ifatanyije na brigade y'ingabo z'umuryango w'abibumbye mu mwaka wa 2013. Yagize ati M23 yagarutse inyuma y'imyaka 8 mu gushyingo 2021. Uyu munsi nk'uko Madamu Keita amaze kubivuga, ifite intwaro z'intambara ziruta iza MONUSCO n'iza FARDC, ishobora guhanura kajugujugu za gisirikare bwo gutera ubwoba intara ya Kivu ya Majyaruguru n'ibindi bice byo mu burasirazuba bwa Congo. Yavuze ko bigoye gusobanura uko kubura umutwe kwa M23 nyuma yo kwamburwa intwaro ibihugu by'u Rwanda na Uganda bibireba. Yakomeje agira ati ikindi kibazo ni ukumenya impamvu umuryango mpuzamahanga n'umuryango w'abibumbye badashaka guhuza uyu mutwe na leta y'u Rwanda. Numvisha hano bavuga ngo imitwe yitwaje intwaro ituruka mu mahanga, ariko ntabwo bayivuga. Tuzi ko hari ADF, ntabwo bavuga iyindi. M23 ntabwo ari umutwe uturuka mu mahanga, ni umutwe wo muri Congo. Muri iyi nama kandi hamaganwe uburyo inzego zitandukanye harimo abayobozi bo mu nzego za polisi n'igisirikare bakomeje gukoresha imvugo z'urwango ku baturage bavuga ikinyarwanda. Ambasaderi w'u Rwanda umuryango w'abibumbye Gatete Claver yahakanye ko u Rwanda rwaba rufasha M23, avuga ko bene ibyo birego bigomba kugenzurwa ndetse bigakorwaho iperereza ryigenga, ariko kugeza ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nta na kimwe yakoze. Ni Paradizo TV aho tubagezaho amakuru abagiye atandukanye. Turaguma tubagezaho update news zose ziba zigenda zigezweho hariya mu gihugu cya Congo. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Muhorana nande na Bukarif. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ugumucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Reka tubonane ubutaha.